Paiko News Analysis Putabiriba Mipum Kudimota Han Bamuktada Ikai Kum Naba Uchari Hokbanumit Karani Esi Ahak Aksangam Dadno Daire Matam Chana Pau Pibangam Hodre Madugidamata Mayam Nangapigani. Recently Habedi Yamna Ikui Kuidringeda USA Defense Secretary Pat Hexet Donald Trump ne Yamna Thina Chaiba Thudokamayauki Mahakna Pat Hexet Pu Chaibagi Maramase USA munitions Habedi missile singi stock ase masing yamna hanthakre haibasi haidok tribuk karigino haibagi maramgini Washington Post na report torokpagi matungina Donald Trump na Pat Hexet pu public ta hairiba information ase lotchenduna thambagi damakta yamna thina chaikre hairi thaudok asi USA gi Camp David ta thokiba thaudok kamani Pat Hexet na amuk mahaki deputy Stephen Finberg ta hallaga amuk chaikhi hairi maramdi mahak sukhangde Stephen Finberg na missile lairi loidri haibagi Hexet na pawadu president tambani hai ke hari asumna USA gi achaw asang sing asi public ta mamai ngak na duna makhui gi loisin khraba tum tak padoi khraba long range missile sing asi aseng bagi oina loi khre haibasi yamna luna lotsin duna thamba paw ama oi haning lambani adubu CNN Washington Post Wall Street Journal Reuters na chingba paw gi channel kaya na mathang USA gi missile sing loi khre haibasi phong narakpadagi Donald Trump na matau karamna asigumba paw asi public ta leak oirakhibano leak oirakpada chenakhiba miyosing yamna chawba dandi pi gani haina dhamki pirakhibage haibage paw ama samlapna myam da thamjage haukiba chahi 2025 ki July gi tang 1 da US na Ukraine da supply taromba missile pumba leplagani haina lauthokibani maramdi USA gi oina long range missile sing asi leihodre haibadagi Ukraine da piraroi haina lauthorakpani July gi tang taragu humdoida Trump na hamuk Ukraine da missile system khar piragani hairakhi aduga July taraga taretta USA gi missile system manga Switzerland da pige haina taurambani adubu Switzerland da piraroi Ukraine da oina piragani masina Russia ga thengnabada Ukraine gi khara khajik pangal thokani khanna Donald Trump na missile system manga matamadu da Ukraine da sinnakhibani aduga 2025 ki August ki manga da US Army na plan ma tawi Patriot missile defense system asi direct oina ahum aduga indirect oina manga Ukraine da ahen ba pigani hana lauthorakhibani aduga February ki tang 3 2026 ta USA na makhoi gi high tech missile system sing asi Philippines ta install tawduna South China Sea da lairiba threat asibu handhana ba tawragani hana lauthorakhibani matamadu da General Dan Ken na warning amadi piki madudi karigumba Iran da USA na attack tawba taragadi USA gi weapon sing asi mafam kayada divert tawriba asina maram oiraga Iran ga thengnabada awaba am oigani haina warning amadi pikibani maramdi matammadu USA gi long range missile asi masing yamna hanthakre habasi general asina khangbadagi hairakibani haina launari aduga US Iran war hauraba matung March ki tang 29 phawbada USA na Tomahawk missile koba long range missile asi chanipan ga yankhai Iran manung da kapchinduna kharcha tawthokrabani ahan ba hafta marida Tomahawk missile chanipan yankhai asi tumgrabani matamadu da defense planner singna Tomahawk missile asi kaya yamna lemhauri bage haibashi masing thiduna assessment pi khide hairi aduga New York Times na pirakpa April tang kulhumdoi gi report amada US ki long range missile asi Iran da nauna lising ama hena kapsin khibadagi Patriot interceptor missile asina lising ama gachani hena Iran gi ahongba drone sing ok nanabo hot nabada kharcha tawthokibadagi hairiba long range missile sing asi USA da yamna phajana low oire haina New York Times na report tawrakhibani aduga Center for Strategic and International Studies haiba organization asina independent oina pangthokhiba survey amada USA gi missile inventory ase Iran war hobadagi yamna masing hanthagiduna hanagi level aduda hangat hannabo hot nabada yamdrabada chahi ahum changlagani haina lauthorakhibani July gi tang 2026 ta anoba report amana Patriot missile sing asigi ayam basaruk loisinkhre leitabaga manare haina report tawba hodnarakhi aduga 2026 ki August ki tang marida Reuters report ama amuk thadorakhi masidana USA gi long range missile asi ama phawba leitre haina lawba yare haina lauthorakhi aduga masigi paw asigi matungdani August ki tang mangada Donald Trump na
ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯇ꯭ꯔꯨꯊ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄꯣꯁꯇ ꯌꯨꯑꯦꯁꯑꯦ ꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯃꯤडियाꯗ ꯂꯤꯛ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯇꯝ ꯀꯨꯏꯅ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯙꯝꯀꯤ ꯄꯤꯔꯕꯁꯨ ꯑꯁꯦꯡꯕꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯂꯣꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯈꯪꯅꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯦꯡꯕꯕꯨ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯃꯆꯤꯟ ꯊꯤꯔꯒ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯄ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤꯅ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯈꯪꯂꯛꯇꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯁꯨꯄꯔ ꯄꯋꯔꯅꯤ ꯀꯥ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯉꯛꯆꯥꯎ ꯊꯦꯛꯆꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯈꯣꯡꯄꯥꯛꯅ ꯁꯟꯊꯤ ꯅꯦꯠꯂꯒ ꯀꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯏꯀꯥꯏꯕ ꯅꯪꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯋꯥꯜ ꯁꯇ꯭ꯔꯤꯠꯅ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯔꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯟꯅꯅ CNN ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯕꯨ ꯄꯜꯂꯗꯨꯅ ꯔꯤꯄꯣर्ट ꯑꯁꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄꯅꯤ CNN ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕ ꯔꯤꯄꯣर्ट ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯦꯇꯣꯒꯤ ꯁꯝꯃꯤꯠ ꯇꯔꯀꯤꯒꯤ ꯑꯟꯀꯥꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯎꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯟꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ 1 ꯀꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯆꯠꯄꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯪꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ 1 ꯄ꯭ꯂꯦꯟꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯔꯤꯄꯣर्ट ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯤꯗ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯍꯥꯛꯅ USAꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯇꯔꯅ ꯒꯤꯐꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯤꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ 1 ꯀꯧꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯃꯗ ꯇꯣꯡꯂꯒ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯔꯥꯟꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯤꯁꯥꯏꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗ꯭ꯔꯣꯟꯁ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ USAꯒꯤ ꯏꯟꯇꯦꯂꯤꯖꯦꯟꯁꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯇꯣꯡꯂꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯜꯂꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒ USAꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯖꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ 1ꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ USAꯒꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯣꯛꯅꯤꯡꯂꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯦꯌꯔ ꯐꯣꯔꯁ 1ꯗ ꯀꯥꯈꯠꯍꯟꯕ ꯃꯥꯜꯍꯜꯂꯒ ꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯦꯌꯔꯄꯣꯔꯠ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯆꯥꯛ ꯑꯦꯟꯁꯥꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯐꯔ ꯇꯧꯅꯕ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯅ ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯛꯂꯒ ꯗꯣꯅꯥꯜꯗ ꯇ꯭ꯔꯝꯞꯕꯨ ꯀꯦꯕꯤꯟ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯣꯠꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯗꯒꯤ पुथोख꯭ꯔꯒ अतोपा यूएसए की मिलिट्री की प्लेन C-32A कौबा अपिकपा प्लेन अमदा यूनाइटेड किंगडम की लंदन फाउबा पाहेलक्खे हाइबसिनी मयामदना एयर फोर्स 1 दा डोनाल्ड ट्रम्प काखलहनबा मालहनखिबनी अदुसु माना लाखिबा एयर फोर्स 1 नतबा अतोपा मिलिट्री की प्लेन अपिकपा अमदा तोंगहंदुना डोनाल्ड ट्रम्प बु टर्की दगी पाइथोखनखिबनी मसी ताबदा पृथ्वी की मियोय खुदिनमकना करी इनरी की मस्जिद येंगबिरो हाइडिंग इन एन एयरपोर्ट फूड ट्रक and traveling in a small plane masi aikoina haibana te USA da base tauba times now ni haplakpani masida tunglaga Donald Trump nan thoklaga chele ena chelakle haina masi natakli Iran gi missile amadi drone sing asi maming tabada Donald Trump yauna United States ki security gi miyoi khudingma khongrao da ising chachille haibasi proof tawre aduga masi gi maramda thagnarakpa post na pumdhan dhalle Twitter ase मखा तरक पाव असे एकोगी पाइका एनालिसिस एप्लीकेशन प्ले स्टोर दगी डाउनलोड तौरगा ताबी नब खंगहनजरी मरमदे वीडियो असे सांगमनबदगी वीडियो एडिटिंग की मतम नंगदबन मरम ओइरगा एप्लीकेशन द ओइना कोंजेल खक्तंगी पाव हपकचरबनी मयाम नवरो बिरोय पाइका एनालिसिस एप्लीकेशन बु प्ले स्टोर दगी डाउनलोड तौबी नब खंगहनजरी